Shofe ibyo nibyo byiza rero. Banza usoma ubutumwa bwawe uri no gutwara imodoka kugira ngo ujye utwara uri no kuri telefone. Zambe. Iki? Aba bashenzi banyangala kata vitu wanatufanyia. Habaye iki shofe? Mama wewe unatoka mugari yangu kamata tufranga kwako. Kamata tufranga kwako utoke maki utoke stakata nikone mu maki. Madare kano nange nze tuvane muka. Ndabona bitoroshye. Kanze tuvane. Monsieur. Wewe usiogope mimi sina shida na mimi kujiona shida ule mnyama wa Rusangi. Angalia vitu wale balifanya. Angalia. Unaona ile maternity ya Bugo kwetu. Angalia kisi banelunguza. Kwechi? Jana ndio balilunguza jana usiku maki mimi sio kanifangali. Batoto walikuwa ndani. Bulo malaika buko natia. Bulifani ni bulo tuko wanaenda choma vitu. Usiku kuyari maternity yuko. Mimi nakwambia kuko rafiki yangu mwenye anakuwa kwa Facebook akishatia tu mimi kama ni bya kweli angalia. Umva rero umva nkubwire shofe. Iyi foto ndayishidikanyaho. Iyi foto ntabwo ari yibuko. Wowe uzi ibitaro by'ibuko urabona ko antene ziri he ibigega biri he. Nge ndi kukubwira ngewe hari ku bitaro niho nkora. Ngenda nakuzana akazi kizamu. Ivuye none hangaho nibwo kigera hangaha niko none kandi mvuganye n'umuntu yaba hari ikibazo cyabaye ubu ngubu aba yakimbwiye. Ibi ni ibintu abantu bafata bakadownloadinga barangiza bagakwiriza kuri ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo bakura abantu mitima. Mukwiye kwirinda rwose. Mimi najua kama mimi vraiment naanza kwa mimi nachunguza vitu mbele kuviamini lakini mimi sio vitu gani vinanipanda sasa mimi naviamini vile mama abo tumemina singiza banduko akanikamata. Utaha rero shoferi no kujya witonda kuko hari abantu bakora ibi ngibi cyane bitwikiriye ibihe by'umutekano muke dufite muri aka karere bagakwirakwiza amafoto kugira ngo bakura abantu umutima batume n'ikibazo kirushaho gukomera cyane kandi atari ko byari bimeze. Sasa tufanya basi bandukule mama. Umva nkugira inama rero kurikira uriya mugore ugende umusaba imbabazi kuko uramuhemukiye. Ndio twende vraiment.